हरे कृष्णा मायका भारती शुरू করছেন। हरे कृष्णा हांग उपस्थित आशिल्ल्यान सकट वृत्तवृंदाक भगवत पुराण कोंकणी हांगे तर्फेन हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता। आज कामदा एकादशीक भगवत पुराण हांनी प्रति एकादशीक भगवत गीता पारायण आयोजित करताची तशीच आज भगवत गीता पारायणाक आसा। तुमकां पुराय जनाक स्वागत करता। सुरू करचे पयस फुडें गुरुले आनी देवाले आशीर्वाद घेवन आनी मालगडाले आयचे आमी कार्यक्रम सुरू करूया। सुरवेक मंगळाचरण सांगयास मंगळाचरण सांगू येतची वैष्णवी पै। हरे कृष्णा वैष्णवी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललित श्रीविशाखन्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो धो जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनोस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद वैष्णवी भारी छान कोण सांगला आम्हा की मुखारी अशी अवकाश दिल्यारी तू येऊ का म्हणा तू गेला निघून घेता भगत पुराण कोंकणी तर्फे ना तुका मस्त मस्त धन्यवाद। नेक्स्ट आता गीता मातृ सांगू येत असची रचना पै। हरे कृष्णा रचना सांगमा। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अत गीता महात्म्यं गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति विपापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीतामाहात्म्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद रचना. भारी चंदकन सांगला मग तुम्ही दोघजणांनी मंगळाचरणमनी गीता महात्म्य मुखारशी तुमका सेव मिळणारी थंडी तुम्ही येऊ का म्हणाव तुम्हाला निमून घेता भगवत परायण कोकणी तरमेना मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे आता मी कृष्ण. हरे कृष्ण देवा. आता मी मंगळाचरणमनी गीता महात्म्य ऐकल्याची आता आमगेला रेग्युलर पारायणाक जॉईन जाऊया. आता फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योಗ हे सांगू येतची 1 to 3 दीपिका बालिका 4 to 9 गिरिजाराव 10 to 15 वैभवी नायक 16 to 21 लीला पै 22 to 27 आशलता प्रभु 28 to 33 गीता नायक 34 to 39 धन्य आचार्य 40 to 46 भव्या पै. हरे कृष्णा. दीपिका बालिका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य ममतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. हरे कृष्ण. अत्र शूरमहेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्ट्वा केतुश्लेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुति कुन्तिभोजस्य शैबश्च नरपुङ्गवः युधामानुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्ववीर्यमान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थां तामिमीमते भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहुवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणस्य सर्वे युद्धविशारदा. हरे कृष्ण. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्तद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियश्चिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृश्येवं सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति
लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं यज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हरे कृष्ण। धन्या तू कंटिन्यू कर अम्मा 42-46 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्तापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हरे कृष्ण। 46 सांग धन्या एंड कर अम्मा संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद धन्या दोन्ही 34-46 भव्या पै माताजी अब्सेंट जाल्ली तांणी नाच म्हूण सांगला सो मस्त धन्यवाद अम्मा तुका धन्या चंदुकोन सांगला देवा श्री प्रति एकादशी कामा ओके हरे कृष्णा तशींची फर्स्ट चॅप्टर वाजिलेले दीपिका बालिगा गिरिजा राव माताजी वैभवी नायक लीला पै माताजी आशुलता प्रभु माताजी गीता नायक माताजी आणि पुराजनन भारी चंदुकोन फर्स्ट चॅप्टर पठण केला सो प्रति एकादशी येताच तुम्ही चुक्कनशी येताची सो आणि तशीच मुखारी तुम्ही तुमगे सेवा कंटिन्यू करता प्रति एकादशी कमणाव निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका पुराजनाक स्फूरक धन्यवाद देता हरे कृष्णा आता मी दोन्ही अध्यायावरच्या सांख्य योग हे सांगू येतसची 1 to 7 दीपा भट माताजी 18 to 40 कलावती अवधानी 15 to 21 आशा नायक माताजी 22 to 28 मंगला पै माताजी 29 to 35 आशुतोष रावा 36 to 42 अर्जुन रावा 43 to 49 आरती प्रभु 50 to 56 स्फूर्ति पै माताजी 57 to 64 सुपर्णा भट माताजी 65 to 72 सुमिता भट माताजी हरे कृष्णा दीपा भट माताजी हरे कृष्णा दीपा भट माताजी जॉइन जाएंगी कलावती माताजी कलावती माता तुम्ही स्टार्ट करता आणि तुमगे कंटिन्यू करायचं ओके ओम श्री परमात्मने नमः सपोज मध्ये येईल रे हे करायची स्टॉप करायची ओके अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमी समुपस्थितम् अनादिदृष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैम्भं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुधं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरु गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विदः कतरन्नो हि गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविविषामः देवस्थिता प्रमुखे दातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्चेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्ध्यात् यश्चोकमुश्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृध्यं राजं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्न इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतांशु च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापाहिनो नित्याः तास्ति क्षस्व भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा दुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। कृष्ण वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लेदयत्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं
नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मान्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मादापरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यैव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्ध्यात् श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्थव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषः ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धमिव प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह गुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समं त्वयि योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपाणाः फलहेतवः कितल्या बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योग्याय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुदिग्वमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसस्सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हरे कृष्ण। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताय यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद स्मिता भट माताजी, सुपर्णा भट माताजी. प्रति एकादशी येताची शींची प्रति एकादशी मैं तुमगे साव करका कंटिन्यू करता शींची मुखारी प्रति एक एकादशी कयो कमणा तुमगे म्हणून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद सुदर्शन माताजी, धन्यवाद. तशी जाजी दोन्ही अध्याय पठण केलेले. दीपा भट माताजी
ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಗಲ್ ಬದಲ ಕಲಾವತಿ ಅವಧಾನಿ ಮಾತಾಜಿ तुम्ही 2 स्लाट वाजिला मस्त मस्त धन्यवाद कलावती माताजी तुम्ही आशा नाईक माताजी मंगलापै माताजी आशुतोषराव अर्जुनराव आरती प्रभू स्फूर्तीपै आणि पुराजन तुम्ही पुराजन प्रति एकादशी चुक्कन अशी येताची केन्नाय ना म्हण म्हणलें ना कितलेही आसतली कशें आसलें रे प्रति एक अंत दिल्ल्यान कसं श्लोक अलॉट करते की हांव त्या श्लोक सांगून प्रति एक एकादशी तुम्ही येताची सो मस्त धन्यवाद तुम्ही टाइम काढून तुम्ही तुमगेले एक कसं म्हणता सामकी एक श्रवण करचे तुम्ही भागी दिताची प्रति एकादशी का कितली एकादशी जाल्या सो अशीच मुखारी आणि कंटिन्यू अशीच चलतच ह्या एकादशी पारायणाक भगवद्गीते तुम्ही राजनन हाका पार्टिसिपेट करता ती एकादशी येवका तुमगे साव दिवका म्हणून हांव तुमगे निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे पुराजनक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद पुराजन हरे कृष्ण हरे कृष्णा आता मी 3 अध्यायावरच्या कर्मयोगा 3 अध्यायान 4 अध्याय ह्या 2 चॅप्टर लक्ष्मी भट माताजीन घेतला 3 अध्याय दिव्या माताजी अतसची हरे कृष्णा माताजी दिव्या किणी माताजी ऑफिस साठी सो हांव घेता ओके ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा तिनी चॅप्टर सांगू येता आसाची 1 to 5 रमा भट माताजी 6 to 10 ना शांता भट माताजी शुभाबाई माताजी 11 to 15 दिव्या किणी माताजी 16 to 25 हांव सांगता 26 दकून 30 सुषमा कामत माताजी 31 दकून 43 हरे कृष्णा रमा भट माताजी स्टार्ट करा नी ओ परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग नाम अर्जुन उवाच ज्यासी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धी जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव या मिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहिसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो आप्नुयाम् लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि किश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते व्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जयगुणे हरे कृष्णा कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्मिन्निन्द्रियाणि मनसा नियम्य भरते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नेतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मण यज्ञार्थान् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर स यज्ञा प्रज्ञा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष गोस्तिष्ठकामुदक हरे कृष्णा शुभा माताजी असावा हरे कृष्णा देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्त यज्ञभाविताः तैर्धर्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स यज्ञशिष्टेषिणा सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते ते त्वघं पापाः ये पञ्चास्यात्मकारणात्
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् हरे कृष्ण दिव्या सांगे एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति तदेवोत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन अवाप्त्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्थिते युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरान् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म भागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः हरे कृष्ण सुषमा सांगनी हरे कृष्ण इमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् तौ ह्यस्या परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्म विद्येनामिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेम न अनावृत्तो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं भूत्वा संस्थभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद शांता भट माताजी आणि रमा भट माताजी त्यांनी एव्हरी एकादशी येऊन रमा भट माताजी सेव दिताची मस्त मस्त धन्यवाद तांकां. तशीची दिव्या किणी आणि सुषमा कामत माताजी एव्हरी एकादशी येऊन रिसाइट करताची मस्त मस्त धन्यवाद. अशीच मुखार येऊन सेव दिवका म्हणून हांव नेमून घेता. हरे कृष्णा. नेक्स्ट 4th चॅप्टर चरडून घेता आसाची आजी कोऑर्डिनेट करता आसा आद्या नायक. हरे कृष्णा. आद्या स्टार्ट करा माने. हरे कृष्णा. आज आमका 4th चॅप्टर भगवत गीता पारायण करू अवकाश दिलेलक भगवत पुराण कोंकणी तांका मस्त मस्त धन्यवाद. आता 4th चॅप्टर भगवत गीता पारायण करू येतसची भक्तीन प्रेरणा 1 to 4, भक्तीन प्रणम्या 5 to 8, भक्त दैविक शणै 9 to 12, भक्त अमूर्त 13 to 16, भक्त रामनाथ नायक 17 to 20, भक्तीन रचना पाई 21 to 25, भक्तीन वैष्णवी पाई 26 to 30, भक्तीन आद्या नायक म्हळ्यार हांव 31 to 35, भक्तीन आर्या नायक 36 to 42. आता प्रथम जावन सांगू येतसची भक्तीन प्रेरणा आता स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वन्मानविप्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप. स एवयं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परं तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठया
सम्भवाम्यात्मा मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वन्दे मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चतुर्वाण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्यै मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैतस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यजत्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणाः अकर्मणा च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्मः यो पश्चेत् कर्मणि च कर्मणाय स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत यशः सर्वे समारंभा कमा संकल्पवर्जितात् ज्ञाना दिग्ना कर्माणं तमाहो पंडित बुधा त्यक्ता कर्म फलं संगम नित्य तृप्तो निराशया कर्मण्याभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित रोषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञन्नैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि
प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्ट्वामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासे योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರಾ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಗ್ಲಾ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅತ್ತ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ತನಕ ಆಮಕ ಅವಕಾಶ दिलेलक मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पुराजन चरडो अंचंदुकोन सांगला मस्त मस्त धन्यवाद। नेक्स्ट अशी पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव नेमून घेता। हरे कृष्ण। भागवत पुराण कोंकणी तांगनी आमका अवकाश दिलेलक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता। हरे कृष्ण विद्यापै माताजी।
हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद रश्मीपत माताजी चरणो भारी चंद कोण सांगताची खुशी घेता ऐकू शकते सो तुम्ही तांक प्रोत्साह दिता सची अशी मुखार येतानी कंटिन्यू कोण ती एकादशी येवका म्हण हांव तुमगे निमून घेता तशी तुमगे टीम भारी चंद कोण सांगना सो खुशी घेता शांता भट माताजी कनी पळयताना सो तुमगेल्या भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमकां हांव मस्त मस्त धन्यवाद देता रश्मी भट माताजी हरे कृष्णा आता मी पंच अध्याय वचा कर्म संन्यास योगा हे सांगू येतसची 1 to 6 विनया नायक माताजी 7 to 12 आश्रिता प्रभु माताजी 13 to 18 प्रतीक्षा प्रभु 19 to 24 देवकी कामत 25 to 29 श्यामला कामत हरे कृष्णा विनया माताजी हरे कृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितं सम्यग् भूयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति हरे कृष्णा विनय माताजी तुम्ही कंटिन्यू करा 12th तक ओके हाँ माताजी संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुपयोगतः योगयुक्तो मुनिब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृणन् स्रशन् शिघ्न नष्टन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गुह्णन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रतीक्षा प्रभु अमूल्यमय मतलरी माताजी हा सांगाची कंटिन्यू करा तुम्ही 29 तनक नाका नाही नाही तुम्ही सांगा नाका 18 तनक सांगा तुम्ही ओके 13 to 18 त्याशी सर्व कोणी नाजराले म्हणतात 13 to 18 सांगा श्यामला माताजी 13 to 18 सर्व कर्माणि मनसा
सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् किती टाइम का माताजी तद्बुद्धयस्तदा 18 तद्बुद्धयस्तदात्मानम् अस्तिन्नष्टासु तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना कंटिन्यू करवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा देवकी माताजी थोड़ी जो सांगता इच्छुकोतच 19 to 24 चॅप्टर नाहीतर हांव कंटिन्यू करता मागीर बेगीन मागीर तुझी सांगाच श्यामला माताजी इहैवतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता नः प्रश्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि सम्प्रदां भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यसोडुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तसुखिसुखैः नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामं तथान्तज्योतिरेव यः सो योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति मैं 25 तो कौन सा मैं मिगेल से दिसता कंटिन्यू करवा हाँ तुम्ही सांगा माताजी कंटिन्यू कर लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषय क्रीषीणकल्मषाः छिन्नद्वैद्वायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियुक्तानां यतिनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुर्चैवान्तरोभ्यो प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो सदा मुक्त एव स तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्मा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णार्पणमस्तु हरि ओम एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या का हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद श्यामला माताजी आज तुम्ही 3 हरे स्लॉट सांगले सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका
भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त तुमको बहुत धन्यवाद. वही माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. विनायक नायक माताजी तुमचे मस्त धन्यवाद. तुम्ही आश्रता प्रभूला लॉर्ड बाजीला सो मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता मी संच अध्यायाच्या ध्यान योग या सांगू येतसची टीम घेऊन हरग्रस मुद्रा मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. तो आता संच अध्याय सांगू येता सती ध्यान योगा रश्मी नायक माताजी 1 to 5 सांगताती. तशी गायत्री कामत माताजी 6 to 19 सांगताती. तशी कल्पनाराव माताजी 20 to 26 सांगताती. तो भक्तीन सौम्या शणै त्यांनी 27 to 33 सांगताती. पूर्णिमा शणै माताजी 34 to 40 सांगताती. लास्टचे 41 to 47 हाव सांगता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करेत. कृष्णा. ओम नमो भगवते ध्यान योग श्री भगवानुवाच चितः सन्न्यासी च योगी च निराग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुर् योगं तं विधि पाण्डव न हि असंकल्पो अरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तदैव समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगरूढास्तदोच्यते उदरेत् आत्मनात्मानं आत्मैव रिपुः. हरे कृष्ण. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासानमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मस्यं सामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनैवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवासतस्थो
निर्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनः सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैर्परमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्तदात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वर्थः समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचामयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते यः कस्त्वता स्थितः सर्वर्थवर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मापं येन सर्वत्र समपश्यति योऽर्जुनः सुखं वयादि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वथा प्रोक्तः समयेन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चञ्चला त्वत्स्थितं स्थिरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविपृष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतकृतत् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। श्री भगवान प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचितां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संचे अध्याय ध्यान पठन केलेलं आहे रश्मी नाईक माताजी, गायत्री नाईक माताजी. आजी 2 स्लॉट केलेलं असतं तुम्ही आणि कल्पनाराव माताजी गोवांत असल्यारी वरे तुम्ही ऍडजस्ट करून आता बस स्टँड वस कदालरी तुम्ही ऍडजस्ट करून सांगितलं असं. सो सौम्या किनी देवा तू वरचंद कोण सांगितलं असतं तुम्ही पुरा केदनात येऊन सेवा दिता ती. थँक्यू सो मच, धन्यवाद तुमका. तशी पौर्णिमा नाही तुम्ही केदना लाईक कोण सांगता ती आजवर सांगितलं असतं. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद प्रणाम. भारी चंद पंत मेल्टी मानम एज यूजुअल प्रति एकादशी श्री चंद कोण पठन करता छे. सो श्री तनी तांगेल सेवा कंटिन्यू करू छु ना मिनी मुझे भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना आंक मस्त मस्त धन्यवाद आहे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आता आमगेला एकाद कोण संचय अध्याय त्यांना काम गेला पठन झालं मुखारचे भारती पाई माताजी हँड ओव्हर करता त्याच्याशी पुढे अनाउन्समेंट असं हांव सांगता. हरे कृष्णा. भगवत प्रवाह सिरीज 5 एप्रिल 9 8 इंडिया टाइम टॉपिक अस द फाइनल ग्लोस ऑफ डेथ. स्पीकर असची हिज ग्रेस राधा कृष्ण रसार्णव प्रभू हन्नी. तशी जे सॅटर्डे शिला प्रभुपाद लीलामृत चलता सेशन अकबराजना तुम्ही जॉईन जो कवंडी म्हणून घेता. तशी जे संडे तशीचे संडे जपाट सेशन असा प्रति संडे 5:30 इंडिया टाइम एक राउंड कोणाक चांट करता की तांनी आणि 10 ऑफेन्सेस कोणा सांगता की तांनी 10 ऑफेन्सेस म्हणजे 10 नामपराधू सांगताची जप करचे पुढे ते कोणा सांगता की तांनी शिल्पा हेगडे माताची नाव दिवपा म्हणून घेता. तशी नेक्स्ट वरुतिनी एकादशी येत असते संपूर्ण भगवत पारायण असं एप्रिल 24 गुरुवार येत असं. सो कोण कोणाक पारायण करच्याक नसकी तांनी नाव दिवी येतं. सो एक दगुण सर तनक माया नायक माताजी देवी येतं 7 to 12 माक देवी येतं 13 to 18 भारती पै माताजी. तशी सेशन अपेक्षा पुढे प्रति सोमवार बुधवार शुक्रार मागिरी शनिवार हे प्रति सेशन अपेक्षा पुढे 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्र सांगताची खंयचो राग 5 मिनिट तुमका खंयची राग कसकी तारागर तुम्ही त्या हरिनाम संगीत ते सांगता म्हणजे तुम्ही हर ग्रेस सॉरी जयंती नायक माताजी जया गौरांगी माताजी हांका नाव दिवका म्हणजे जयंती नायक माताजी. तशी भगवत पुराणांनी कोंकणीतांनी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला ताची पूर्ण डिटेल कॉन्टॅक्ट तुमका जाव गजरे हर ग्रेस बारी रजगोपी माताजी आणि हर ग्रेस राधिका भाऊ माताजी नाव दिवका म्हणून घेता. नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 17 एप्रिल थर्सडे 8:30 इंडिया टाइम जात असा. ही मस श्रीला वृंदावन दास ठाकूर हांगेल भजन. सो पुराजन हाका जॉईन जावका आणि कीर्तन आयकुका म्हणून घेता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू भारती पै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. ಅದು 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಮ್ಯುನಿಟಸಚಿ 1 to 6 ಶ್ಲೋಕ್ ಮಾಯಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ, 7 to 12 ವಿದ್ಯಾಕಿಳಿ ಮಾತಾಜಿ, 13 to 18 ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತಾಜಿ, 19 to 24 ಸ್ವಾತಿ ಶೆಣೆ ಮಾತಾಜಿ, 25 to 30 ಶ್ಲೋಕ ರಚನಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಯಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञानमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमिति अपरेयमि अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पुरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु मे मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैवैतमे मतम् अस्ति तस्य हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तस्थैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यं यं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम् एव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मायैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मामव्ययम् अनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष समुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀ ಸೇವಡಿ ಮುಖಮನ ನಿಮ್ ಮುಂಗೆತ್ತ ರಚನಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ स्वाती शेणय माताजी वर्किंग असच जलारी येताची मस्त धन्यवाद माताजी तशीच विद्याकिनी आणि आशा हेगडे माताजी प्रति एकादशी चुक्कन तिलेताची शिकून सांगताची मस्त खुशी दिसता मस्त धन्यवाद माया नायक माताजी मस्त धन्यवाद माताजी आता आमगेलो टाज असची वरिष्ठ वैष्णव हरग्रेस अमला सीता माताजी आमका जपाट ऑफ दिवचाक दंडवत प्रणाम माताजी सक्कड भक्त वृंदातर्फे तुमचं पूर्वक स्वागत करता मा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा थैंक यू सो मच भारतीबाई माताजी माताजी मगे आवाज ऑडिबल असने वही माताजी क्लियर हरे कृष्ण। भागवत पुराण कोंकणी टीम आणि मुरलीधर चरण प्रभू का प्रधान पंता हांव थँक्स म्हणता आसा आणि हांगा उपस्थित आशिल सगलो का आयज एकादशी कामदा एकादशीचे शुभकामना म्हणता पळय तशी सो आय विश यू ऑल अ हॅपी कामदा एकादशी। सो आयज आमगेल टॉपिक खंयचे आसा इट इज नथिंग की आमी खंयची नवीन म्हूण न्हय पण आमकां अंडरस्टँड म्हणटा पळय परत परत कितले आयकताचे तितले बरे सो आमी केन्ना जप करची उरता सगळे आपणे तांगेल तरीकेन विंगड विंगड तरीकेन करता पण अशी म्हूण म्हणटाच की शास्त्र अशी सांगतास की हे हरे कृष्ण महामंत्र खंयचे आसा ते कशी देवाल नाव आमी केन्ना घेता खंयचे रितीन घेतल्यार ताजे फायदे आसा आतां म्हण एक सांकेत रितीन कोणाक आपोवपा जाल्यार एक देवाल नांवान आपयल म्हणल्यार हा सो अँड सो हरी हांग यो रे अशें म्हण आपोवचें कापूच केल्ले आसा जेव्हा एक एक पद्दत थोड लोक अशी बसून घेवन उठताचे वरिष्ठ अशी लोक मागीर आजी पळयले ते बसून उठकाले रे कृष्णा कृष्णा हरी हरी अशें कोण घेवन बसून घेवन म्हण घेवन घेवन उठचे अशी आसना म्हळ्यार आमी आयकल आसा आमचे केल्ल्यानूच देवाल नांव तर येत आशिल्ले वरिष्ठ लोकांक पळयलें तशीच कोणान खुशाल करचे जाल्यार म्हळ्यार मजाक करता म्हणटा पळय तेन्ना बी देवाल नांव कोणाना घेतले हे सगळे हातूंत तो फायदो आसा केन्ना अशी न्हय की ताजे नुकसाण म्हूण ना कोणाक चिडोवचे म्हूण केले तूं बी देवाल नांवान तूं तितलो म्हळ्यार फायदो आसा मात्र आनी हाजे उदाहरण दिलेलं आसा अजामिलाक आमी सगळे लोकांनी अजामिला काणी आयकल्ली आसा अजामिल म्हळ्यार कोण आशिल्लो सांग तो पयले एक बरो ब्राह्मण आशिल्लो मात्र एक स्त्री संघ वैशाल संघ आयिल्ले निमित्तान तागेली बुद्धी पुरा भ्रश्ट जाली मात्र अंत समया निमित्तान ताणें कशें केलें सांग तागेल मरची स्थिती आयलो तेन्ना आपोवच्याक नारायण तागेले चेडू धाकल पूत कोण आशिल्लो तागेलें नांव नारायण म्हूण आशिल्लें तेन्ना तो नांव कोण हे यमदूत आपोवचे नांव व्हडा नारायण नारायण ताना पयलीं कसो तो आशिल्ले अनकॉन्शियस स्टेटार विचार कराय तो एक अनकॉन्शियस स्टेटार आसा इतलो वरिश्ठ जावन आशिल्लो आसा आनी नारायण नारायण खंय तूं नारायण नारायण अशें म्हूण घेवन आसा
तेन्ना कसं जाता सांग तुरंत तागे पूत येवो येनाशिरो ते 4 सिलेबस नारायण म्हणील निमित्तानं 4 विष्णुदूत तुरंत येवन थंय पावताचे ताण म्हणील कोणाक ताका गोतू बी ना हांव देवाक आपोवच खात्रेक जावं पण तांतू तागेले पाप पुरा नश्ट जालेलो आसा तितलं म्हण सुद्धा की त्यामुळे अंतकालाक भगवद्गीतान तुम्ही म्हणिलाच ना अंतकालेचे मामे व स्मरण मुक्तवा कले म्हणून मागेल नाव कोण मृत्यू समयात कोण घेता तेन ताक मागेल अबोडांत म्हळ्यार मागेल धामात ताक प्रवेश म्हणटा मात हे अजामिलाला उदाहरणान आमी आयकता कसले की ताक खंयची कंडिशनान ताण आपयले तेन्ना सुद्धा ताका भगवत धामाक एंट्री मेळ्ळे मात एंट्री थंय मेळिना हे एक अंडरस्टँडिंग की ताका विष्णुदूत घेवचे आयल्या म्हणून मात ताका जालील कसल की म्हळ्यार एक्चुअली हे कोण यमदूत आसाची तांगे कडच्यान ताका कांडू विष्णुदूतान व्हेल्ले मात भरून खंय वापस थंय देवाल थंय व्हेल ना वैकुंठा व्हेल ना ताका एक सेकंड चान्स दिले सेकंड चान्स दिवन ताका हरिद्वाराक पावयले आनी थंय ताका म्हळ्यार आतां ताका शुद्धीकरण जालें ना म्हळ्यार एक पण विष्णुदूतान ताका आपोवन व्हेले निमित्तान 12 वर्स ताण तपस्या केली तपस्या म्हळ्यार शुद्ध रितीन देवाल नाव घेवन तानंतर ताका वापस वैकुंठांत प्रवेश मेळ्ळो आता आमी हे एक्झाम्पलान तू कसं आयकता म्हळ्यार आमगे थ्रू आउट डे तू एक प्रभुपादान सांगिल्लें आसा एक 16 माळकराची 1.5 तास लागता चड लागना सुरवेक म्हण म्हणटाची 16 माळ्या बदलाक एक 4 माळपुणी करा एक 2 माळपुणी करा मात आमी ते म्हण काजेले कसले मात ते उसळशे कोण जर केले अयो देवा आयचे जप बा केसवे आज सकाळचे जाप आज तर एकादशी आज तर 25 जप 25 माळ करता अयो देवा हे सेवे निमित्तान हे करचेक जाल ना असल नमून मात ते हाडूचे नच पळय प्रायोरिटी आमी दिवन पहिले आमी देवाल नांव जप करता कशी अनकॉन्शियस स्टेटारी खंयचे रितीन केल्यार बी फल मेळटा म्हण भय आमी कशी कशी म्हण घेवन उता गडबडीन केल्यार बी फल मेळटा म्हणल्यार तूं आमी थंय उरचे ना आतां स्कुला एक पत्र चेडू असो स्कुला म्हणा कॉलेजा म्हणा एक चेडो 35% जावन पासिंग मार्कार पास केल्लो बी उरता आनी एक 90% 95% पास केलेली उरता पास ते दोगी लोक जाता मात फरक कसो सांगाची 35% कोण पास झाले तागेले बुद्धी ते सब्जेक्टा बद्दल इंटरेस्ट नॉलेज कसले उरना ताका एक धक्का देके पास किया म्हणता पळय तशी पास जाव का म्हणले एक जालेले त्याची कोण ते 90% घेऊन केलेली असा सिन्सियर कोण स्टुडंट घेऊन असा ताका ते विषयाचेर एक इंटरेस्ट घेऊन आपण हे विषय शिक का मग हातून मुखार येऊ का चडसे चड बरे मार्क्स घेऊन खाली मार्क्स एक नाही मग ते सब्जेक्टा बद्दल मोर अँड मोर अंडरस्टँड करता अशी म्हणून एक मात तशीच आमी चॅन्टिंग म्हणून करताची आमी तशी तशी कोण घेऊन न्हिदून उठून बसून पाय लांब कोण आनेक कोण कर येता मग त्याची आमी केन्ना सकाळी पडे अटेंटिव्ह केन्ना कोण करताची तेन्ना आमगेल थंयची लेवल खंयची उरता पळय भागवतम म्हळ्यार कोड स्टडी न्हय तातूंत आमगेल खंयची देवा प्रती रुची उरता पळय ते कृष्ण प्रेम आमकां मेळटा कशी हे 35% येयल्ले खाली पासिंग डिग्री मात मेळ सोडल्याक आनी 90 मेळिल्ल्याक कशी फर्दर स्टडीजाक बरे बरे कॉलेजा युनिवर्सिटी खंयची आपूण इतले कॉलेज येद्राचे ताका म्हळ्यार एडमिशन दिवचे तयार उरतात तशीच देव आमचे इतलो प्रसन्न जात की आमी केन्ना अटेंटिव्ह चॅन्टिंग कोण घेवन करताची तेन्ना आमी लेखा कशी आमी कशी चॅन्टिंग कर का म्हणून आमी कोणा खातीर करता आसा आमी स्वता प्लीज करचे खातीर करता आसा की देवा प्रसन्न करचे खातीर करता आसा देव आमके प्रतिदिन ऑपॉर्च्युनिटी दिता आसा चलो आज पाप पुरो आज करचा जलना नेवे होडणे माफ करता फाल्यां करतल नेवे म्हण डेली देव आमकां पदान हे सेकंड चान्स न्ही आमकां कितले वर्स जाल्या पळय तितले डेली चान्स दिता आसा मात आमी कसं करता आसा सांग आज केलेले त्याची मिस्टेक आता घरात आमी उपकरांनी रांदे सुद्धा बेगीन मीठ आनी चड केल्यार रे बा मुडांनी चड म्हणचे सूर करतले कसं तुम्ही एक पंता मीठ घालता चड जाता दुसरे पंता पुणी सम कोण करत नाही अशें म्हण म्हणचे शकता मात कितले पंता एक्सेप्ट करतले पण देव मात आमकां कितले पंता माफ करचे रेडी आसा विचार करून घेवपा की तशीच आमी आमगे जिवनात भक्तीन केन्ना मुखार येवका म्हण आसा केन्ना कृष्ण प्रेम आमकां जावका म्हण आमगे इच्छ दवरिल्लो आसा
कृष्ण आमगे खातीर तयार जावन आशिल्लो आसा मात आमकां ते इंट्रस्ट क्रिएट करता की आम कशी जप करता आमी एटेंटिवनेस फोकस अनकॉन्शियस काय ना जी आमी हांतल्यार मानच्यार काय पडिल ना जी देवान हात पाय सगळं समाधी दिले थोड वेळ देवा खातीर चंदाईन जर म्हणली आशिल्ली आसता आमगेलो उद्धार जाता कडे आपूण ते आम खंयची हॅबिट करून घेतात पण आमी खंयची करता पण ते आमगेले एक हॅबिट जाता तशी जप करची जर एक बरे रितीन करची एक हॅबिट जाल्यार त्याची एक एडिक्शन जावपा आमकां ते सोडून घेवन आमके अश्यो कशी केल्यार जात नव्या देवाल नांव घेत म्हणिल्लें आसा थंय पसून मात उरचा ना आमगेले बुद्धी हे 35% अटकून उरचे ना आमगेले प्रयास करता की मुखार आनी मुखार वाडोवपा सॉरी चर्च जर टाइम घेतील आशिल्लो आसल्यार हरे कृष्ण हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी भागवत पुराणा कम्युनिटी मा तर्फे आणि सकट भक्त वृंदा तर्फे तुमके एक बारी तुम्ही आज एक बारी एक इन्स्पिरेशनल स्पीच गेला जी अजा मिळाल कहाणी प्रति वेळ ऐकतच आम्ही त्याला रे मना कितले वत म्हणूत ना तुम्ही सांगताना दिसले आम्ही 35 आम तुमची की ताज्या शिवण्यात तो असतं म्हणून तशी दिसलं प्रयत्न करताच माताजी मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा धन्यवाद आता मी जपाचे महत्व ऐकलंय आता एक राऊंड चॅन्टिंग करूया आम्ही सकाळच्या नोट मिळून आज आमगे लुटासाची श्रीमती रश्मी भट माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा हरे श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे राम 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंतानंत धन्यवाद रश्मी भट माताजी आज आमगेले पारायण ಅಂತ एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं तुम्ही वगैरे टू चॅनिंग कोण मस्त खुशी दिसलाय मस्त धन्यवाद श्री मुखारी हंसावली माताजी हरे कृष्ण अट्टा अध्याय अक्षर परब्रह्म योग समुखंगे लुटसची 1 to 7 श्लोक शिल्पा हेगड़े माताजी 8 to 14 श्लोक कनिका भट्ट 15 to 21 श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी 22 to 28 श्लोक विशाखा प्रभु माताजी हरे कृष्णा शिल्पा हेगड़े माताजी हरे कृष्णा दंड प्रणाम ओम श्री परमात्मने नमः
अत अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यस्त्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुज्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे पुरुषं दिव्यं याति अर्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासिता अनु धातारं आदि प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणाम् आवेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यक्षरं वेदविदो वन्ति पदं प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संज्ञ मनोरिनिरुध्य च मूर्धन्याधिनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं नित्ययुक्तस्य योगिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्ययः आगमे
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः आगमे परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तम् आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सन्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे जगतः शाश्वते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्याय वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಡಿ ಸೈಕೆಲ್ಲ शिल्पा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येताची मस्त चंद कोली साईड करताची अशी प्रति एकादशी तुम्ही सेवा दिता कनिका भट्ट चरडू प्रति एकादशी शिकून सांगता मस्त खुशी दिसता अशी प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता मग अशी वैष्णवी भट माताजी मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही येताची तुमच्या चरडा के आपण हटताची अशी मुकार्यम सेवा दिता अशी विशाखा प्रभू माताजी आणि काव्य प्रभू माताजी मस्त धन्यवाद माताजी बार चंद कोण मेलोडीज मला ऐकून डिसाईड केला तुम्ही अशी प्रति एकादशी सेवा दिता घेतला हरे कृष्ण आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग संगुकामगे लुटासची 1 to 6 श्लोक भक्त घनश्याम 7 to 12 श्लोक रजनी पै माताजी 13 to 18 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी 19 to 24 वनिता पै माताजी 25 to 29 पूजा विटेकर माताजी 30 to 34 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी हरे कृष्ण घनश्याम हरे कृष्ण माताजी घनश्याम आज ऍब्सेंट आता जगून तागेल बदला हांव म्हणटा आसा हरे कृष्ण हरे कृष्ण अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा
धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारमर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुदानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो ममा भूता महेश्वरम् मोगाशा मोगकर्माणो मोगज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तपाहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्सलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं सर्वयज्ञानां
भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वनिता पै माताजी तुम्ही कंटिन्यू करच्या जೊತೆಗೆ 25 to 29 ಶ್ಲೋಕ. ओके. अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहत अस्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यजस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्यपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो। हरे कृष्णा. प्रज्ञावाग्ले माताजी कंटिन्यू करें. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रज्ञावाग्ले माताजी 30 to 34 ಶ್ಲೋಕ. ಕೊನೆ ಅಸಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, एकच मिनिट. ಓಕೆ. हरे कृष्ण माताजी तुम्ही म्यूट असायचे. हरे कृष्णा. एकच मिनिट. मग ते मगेले मात्र नेटवर्क थोडीशी एकच मिनिट हा माताजी, एकच मिनिट होईल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ऐकता हरे सॉरी फॉर द डिले. अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि स भगवती च हराव भगवती क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वक्शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्यस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मना मत्परायण। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
राज्यविद्या राज्यगृह योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ ರಜನಿಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ काशीची विशेष पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी ताने कोऑर्डिनेट करताची भक्त घनश्याम आणि रजनीबाई माताजी प्रति वेळा पण ती मेसेज घालून मस्त धन्यवाद माताजी बारी चंद पण रिसाइट केलं तुम दोन जणांनी तशीच वनिताबाई माताजी सिकता असाची जरा एक 25 स्लॉट सांगले सांगू रेडी असाची मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही आधी 2 स्लॉट सांगले मस्त धन्यवाद प्रज्ञा वागले माताजी मस्त धन्यवाद माताजी तुमगे बिझी शेड्यूल आणि टाइम काढून टाइम एडजस्ट करून तुम्ही येताच प्रति एकादशी का मस्त धन्यवाद अशी मुखार येऊ का सिकता सिकताची पुरा अध्याय 18 चॅप्टर पासून कर का मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण आता दांचे अध्याय विभूति योग संघ काम सची रामकृष्ण प्रभुजी आणि तांगेल टीम हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण दाचे अध्याय हरे कृष्ण भागवत कोंकणी टीम आमगेले सगळे टीमाचे धन्यवाद दंडवत प्रणाम आयचे कामदा एकादशी आमगेले स्लो 10 चॅप्टर विभूती येते सर श्लोका नंबर 1 and 2 चिरस्वी भक्तीन चिरस्वी तशी 3 ते 10 रमेश प्रभुजी उषा श्रीनिती माताजी तशी एक करते 15 नलिनी अम्मा माताजी तशी 16 ते 21 प्रभुजी प्रीती माताजी तशी 20 to 23 वेंकटेश प्रभुजी शैला माताजी 24 to 27 निर्मला माताजी सुरेश प्रभुजी तशी 28 to 31 राधिका माताजी आणि भक्त क्षितिज तशी 32 to 35 माया माताजी पांडुरंग प्रभुजी तशी 36 to 37 सुरेखा माताजी तशी 38 to 42 राजा प्रभुजी तांगेल टीम असतात आणि ट्रॅव्हल करतात आणि आईल ना जारे I will continue the same. Hare Krishna, over to you, Chirasvi. Hare Krishna, Vasudeva Sukam Devam, Chanuramardanam, Devaki Paramanandam, Krishnam Vande Jagadguru, Ata Dashamodhyayah, Vibhuti Yogaha, Shri Bhagavan Uvacha, महाभावो शृणु मे प्रणमं वचः यत्ययं प्रियनमानाय रक्ष्यामि कामयाः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्नाम हर्षयाः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वच हरे कृष्णा हरे कृष्णा व्योमामजं नादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः मत्तेषु सर्वपापै च प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमं शमं सुखं दुःखं भावो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तु दानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां अत एवं तदित्वता प्रतिविदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तपता मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा हरे कृष्ण हरे कृष्ण एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः तो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सत्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां
बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं तयोश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्णा। आम्हा अनम्यूट करून घ्या. आम्हा अनम्यूट कर. ऐका ना, अनम्यूट कर. तेषामेवानुकम्पार्थ महं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां रचय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव विदुर्देवान दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम भूतभावभूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वक्तुम् अर्थशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतय या विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्यतिष्ठसि. कथं विद्या अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया. हरे कृष्णा. विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिरिह शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्. श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतय प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुं ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्च अस्मि मेरु शिखरिणामहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसाचिमस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिराम अधिकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अश्वत्थस्तव सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः
उच्चे श्रव समस्त्वानां विधिमामामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजन्नास्मास्मि कन्दर्पः सर्पणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहम् पितॄणामर्यामा चास्मि अमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जुषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं सर्वमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतमहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धातोऽहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मृत्यु सर्वश्चापमध्वत्वश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्कच नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमः महत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्यूतं चलयातमस्मि तेज तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववताहं वृष्टिनां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां व्ययं वायास कवीनां उशना कवि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यज्ञाभूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपः एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वां तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यायमिदं कृष्णाम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा। आज वाचायचे सगळे भक्तीं चिरस्वी तशी उमेश प्रभुजी, उषा माताजी, तशी नलनम्मा माताजी, मारुती प्रभुजी, प्रीती माताजी, वेंकटेश प्रभुजी, शैला माताजी, निर्मला माताजी, सुरेश प्रभुजी, राधिका माताजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी, सुरेखा माताजी, तशीची चंद्रिका प्रभू आणि आम्ही
आजी पठन केल्लें आसा आमकां पठन करचें चान्स दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्सांक भारती पै माताजीक आमगेले दंडवत प्रणाम तशी विद्या पै माताजी माया नायक माताजी आमगेले दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंत धन्यवाद प्रभुजी प्रति एकादशी येताची तुमगे सेवा दिताची मस्त खुशी दिसता चरडून दाखवून मालगाड पासून तुमगे ग्रुप आणतो अशी प्रति एकादशी तुम्ही सेवा दिता निरंतर जाऊन निमन येता मस्त धन्यवाद प्रभुजी मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आता 11 अध्यायु विश्वरूप संदर्शन योग सांगू कामगे लुटासची ममता शनी माताजी तांगे टीमा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा विश्वरूप दर्शन 11th अध्याय आज सांगता येतं असची भक्त तेजस भक्त श्रेयस आणि राधिका माताजी 1 to 8 रूपा माताजी 9 to 12 भक्त आयुष लोकेश प्रभु रिद्धि माताजी 13th to 20 जयेश प्रभु आणि जागृती माताजी श्लोक 21 to 26 भक्त शुभम भक्तीन साक्षी आणि शशिकला माताजी 27 to 32 चंद्रिका माताजी भक्त चरण रामकृष्ण प्रभु आणि भक्तीन रचना श्लोक 33 to 41 आणि हा ममता शेनय श्लोक 42 to 46 आणि भक्त सोहम मंगेश प्रभु आणि वनिता माताजी श्लोक 47 to 55 हरे कृष्णा तेजस हरे कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्याय विश्वरूपदर्शन योगः अर्जुन उवाच मदानुग्रह परमं गुह्यमध्यात्मसज्जितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो विभूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया स्वता कमलपत्राक्ष महात्मामपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थौ उक्त्वा महात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपा ममैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रक्ष्युमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च हरे कृष्ण पश्यादित्यान्वसमुद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्या दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्या भारत इहैकस्तं जगत्कृतं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यश्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम् हरे कृष्ण संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोदतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहसदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। तत्रैकस्तं जगत्प्रत्नं प्रविविक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवंस्तावदेव देहे सर्वांस्ततभूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमिषं कमलासनस्थ मृषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समता दीप्तानर्लगद्युतिमप्रियम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजास विश्वमिदं तपन्थम् द्वावाप्रतोव्यरिदमतं रहि व्याप्तं त्वयेकेन दिशा च सर्वाः दृष्ट्वा दुप्तं रूपमुग्रं तमेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोका प्रविदितास्तथाहम्। हरे कृष्णा। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा गतिं न विन्दामि शमं च विष्णो द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मादियैरपि योधमुखे। हरे कृष्णा। शुभम। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्ट्राकरालानि भयानिकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीह्यसेग्रव समान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्जलद्धि तेजोभिरापूर्य जगः समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्ववृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि योधवीरान् मया हतान् स्वं जहिमां व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्णा। चरण। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि पीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन न मेरन्मरात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकृते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यतं त्वमादिदेवे पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वास्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्वमोऽग्निर्वरुणो शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामिति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तविदं मया प्रमादत् प्रणयेन व्यापी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
यच्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोत्तस्य व्यधिक कुतो नो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अद्रष्टपूर्वं रशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येव न द्रष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाद्यर्नैर्न दानैर्न चक्रक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो द्रष्टारूपं घोरमिदं नमेदम् व्यपेतविपरीतमनाः पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रहस्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा सत्वं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य परमात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दनम् इदानीमस्मि संवृत्तं सचेतां प्रकृतिगतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममयि देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिक नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यम् एव विदं द्रष्टुं दृष्टवानसि याम्रता भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुनं ज्ञातुदृष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तं सङ्गवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यशमामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ममता का ओवर टू यू। थैंक यू मंगेश। हरे कृष्णा. आमगेले
कामदा एकादशी निमित्त 11th विश्वरूप दर्शन योग नामा चॅप्टर रिसाइट केलेले आहे. भक्त तेजस, भक्त श्रेयस, राधिका माताजी, रूपा माताजी, भक्त आयुष, लोकेश प्रभू, रिद्धी माताजी, जयेश प्रभू, जागृती माताजी आणि चंद्रिका माताजी, चरण भक्त चरण, रामकृष्ण प्रभू, भक्तीन रचना आणि भक्त सोहम, मंगेश प्रभू, वनिता सगळ्यांका अनंत अनंत धन्यवाद. आणि भारी लाईक कोण सगळ्यां रिसाइट केला आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमांक सगळ्यांका आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद. आणि माताजी मागेले एक रिक्वेस्ट असा, आज आमगेले थर्ड भाऊजी पांडुरंग प्रभूले बर्थडे तागेल खातीर एक वेळे सगळ्यांनी आम्ही वैष्णव सगळे भक्तांनी एक वेळे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया म्हणून घे नो हांव तुमगेले सांगून घेता. हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಸಕ್ಕತ್ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಪೊಲೀಸೈಟ್ ಕೇಳ तुमगे कृपाचरण ಚೆಂಡುವಾನ ಮಲ್ಗಡೆ ಸಕ್ಕತ್ ಜನ मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येऊन तुमगे त्यावरी म्हणून निमून घेतला होते कोणाले बर्थडे असतं जेव्हा कसं नाही असतं रे ऍक्च्युअली तुम्ही पुढे काही इन्फॉर्म केलं रे आम्ही सेक्शन एंडाक नमस्कार म्हणून हरे कृष्ण महामंत्र तांका विश करताच्या हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी, मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ती योग सांगू कामगिरी 1 to 6 श्लोक दिव्या देसाई माताजी, 7 to 13 श्लोक शिल्पा शೆಣೈ माताजी, 14 to 20 श्लोक दिव्या कामत माताजी. त्यांनी आज नाची कोणी चान्स मिळणे जरा त्यांनी सांगितलं. 1 to 6 श्लोक दिव्या देसाई माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां. मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः. अच्छित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु तात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागाचान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां
मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज कोणा काही चान्स मिळण्यातील सचिवा शिल्पा माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता जरा पुरेत साध्यस्वा. हरे कृष्णा भारती माताजी. मी गेले की ना बरयलेले. ओके ओके. दिव्या देसाई माताजी तुम्ही सांगताच की 14 to 20 श्लोक. संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोकः लोकानो जिदते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न रश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. कंटिन्यू कर का माताजी. अण्णा माताजी सांगा. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाहम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः. हरे कृष्ण. आता 13 अध्याय पुनः मायानायक माताजी तंदेड करताची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण भारती माताजी. धन्यवाद. सगळ्यांनी इतरते कार्यचंद पण मिळालं असं. आता आम्ही 13 अध्यायात वचा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ಮುಂಚೆ ಇತಿಹಾಸची 1 to 6 प्रत्युषा किणी 7 to 12 प्रिया किणी माताजी ने प्रिया किणी 13 to 18 सॉरी रश्मि शानबाग माताजी 19 to 24 शरदी शानबाग 25 to 30 शिशिर शानबाग 31 to 35 देवकी कामत माताजी. Over to प्रत्युषा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्.
हरे कृष्ण। अमानित्वं हरे कृष्ण। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करछो माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माताजी सॉरी अनम्यूट करू विसरून गेले आम्ही सांगतेशिली सॉरी। हरे कृष्ण। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तथा अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरं त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि परतर्षभ
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि तज्ज्ञाननात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतत्पृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा. हरे कृष्ण. शिशिर नाशिल होता का आम्ही सांगलाय. हरे कृष्ण. अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्यांनी भारी चंद कोण म्हणाल असं प्रत्युषा केणी आणि प्रिया केणी दोघांके मस्त मस्त धन्यवाद. केदनाय तुम्ही चुकना दिली आणि म्हणताची अशीच तुम्ही मुखार येऊन मोडका म्हणा रिक्वेस्ट करता. अशीची रश्मी शानबाग आणि शरदी शानबाग सरी तुम्ही मस्त फटाफट म्हणले. शिशिराया पटे मिस केलं माताजी. हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम येतात म्हणले धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोण म्हणले तुम्ही फटाफट झालं तुम्ही मस्त धन्यवाद माताजी. तशीची देवकी कामत माताजी तुमकाय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. स्लॉट मिळाला का. हरे कृष्ण माताजी. आता 14th चॅप्टर गुणत्रय विभाग योग म्हणच्या माया अरविंद मल्या माताजी ने तांगेल टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चतुर्दशोध्याय गुणत्रय विभाग योग पठन करू कहते सती 1 to 9 हांव सांगते आसा. देन 10 to 18 सुमित्रा माताजी. 19 to 27 सदानंद प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम यो निर्मल ब्रह्मा तस्मिन् तत्त्वं ददाम्यहम्. संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रद पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिन्मव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्
प्रकाशमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानक रजोरागात्मकं विद्धि संगममुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानामावृत्य तु तमः प्रमादे संजयुत्यत। हरे कृष्णा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे नन्दन यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसफलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो तमसः भवो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्णा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारगतं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समालोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यस्य
अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा. सुमित्रा माताजी आणि सदानंद प्रभूजी भारी लयक करून डिसाइड केलेलं असा अशी सर्व एकादशी केताची सेव दिताची अशी मुखार बी तुम्ही मुखार सर सेव दिव का म्हणून विनंती करून घेता. हे अवकाश दिलेले भागवत कोंकणी पुराणाक मेगेल अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माया माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. टिमान भारी चंद कोण मिळालं असं अशी तुम्ही आमका सहकार्य म्हणून रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग म्हणच्या येताची राजेश महाले प्रभुजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ऐसे आमगे 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग सांगच्या येत असा दीपाजी 1 to 7 आणि स्वातीजी 8 to 12 13 to 20 हा सांगता. ओवर टू दीपाजी. हरे कृष्ण. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोदं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ति ततोऽफलभ्यते नान्तो न चार्निकं प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तथा न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शरीरं यदा वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्काममन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिस्थनैनं
पश्यत्कात्मनमस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मनः नैवं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाम्यन् प्रचुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि संविष्टः मत्तस्पतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्व इद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नगाम् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सात् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सत इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आयच्या आमगेले कोंकणी भागवताच्या आमचे पुरुषोत्तम योग हे चांटिकावतर दीपाजी आणि स्वातीजी भालचंद्रकन सांगला आणि तामगे एक अवकाश दिल्ले खातीर अनंत अनंत धन्यवाद। आमकां रेग्युलर आज आमकां हे भगवद्गीता सारथी जेवण आशिल्ले आमगेले माया नायक जी माताजी भारती माताजी उठलोक आमकां एक सारथी जेवण आमकां प्रत्येक तेणी कॉन्टेक्ट जेवणच आसता ताका म्हाका खूब खुशी दिसता। तांकां सकाळ आरोग्य दिवन घेवन बरें जेवण देव बरो करून हांव देवाक प्रार्थना करता। धन्यवाद अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद। तुम्ही एकटी मन भारी चंद करून मिळालं सर। मी स्वाती माताची काही हेल्प करू गेली पाप चंद करून मिळालं असं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी चंद करून मिळाले तुम्ही। हरे अशी तुम्ही केन्ना तुम्ही सहदेव का म्हणून रिक्वेस्ट करता। हरे कृष्ण। आता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग पंचायत सचिव डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी एंड तांगे टीम। ओवर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी 16 चॅप्टर म्हणता सची 1 to 5 आ म्हणता 6 to 10 पुष्प माताजी म्हणता सची 11 to 15 अंजली म्हणता 16 to 20 रामनाथ राव म्हणता सची 21 to 24 सुबुमाई म्हणता सची। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः। ओम श्री भगवान् उवाच अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोक्तम् मार्दवं हि अचाफलम्
तेज क्षमा धृति शौचम आद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पाशुरमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हरे कृष्ण। चिन्तामपर्यमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशा पाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्या येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्नेन मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धर्नम् असौ मया हतः शत्रु अनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अडोभि जनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता। हरे कृष्ण। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आमगे टीम पुष्पमाय, अंजली, रामनाथ राव, सुबुमायक बारी थँक्स. तुम्ही चांगकोन प्रतिपंत पार्टिसिपेट करताची. देव बरे करो. भागवत पुराण कोंकणी टीमाक अपॉर्चुनिटी दिलेल्याक बारी धन्यवाद. माय माताजी, भारती माताजी, विद्या माता की बारी थँक्स. तुम्ही बारी तुम्ही कोऑर्डिनेट करताची. देव तुम बरे करो. ऑल द बेस्ट. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुमगेले इतले बिझी शेड्यूल आंतू तुम्ही चुक्कन तुमगे टीम घेऊन येताची. मस्त खुशी जाता. बारी चंद कोण सगळ्यांनी मिळालंच प्रभुजी. अशी तुम्ही केदना येऊन आम सहकार कोरका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. थँक्यू. आता 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग. आमच्या इतिहासाची 1 to 7 सुषमा शणे माताजी, 8 to 11 मनोज कामत, 12 to 14 वारेजा कामत माताजी, 15 to 21 हरग्रेस विद्या विनोदावाणी माताजी, 22 to 28 शांति शानबा माताजी. ओवर टू यू सुषमा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छत्रः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्बाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या सुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविधाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः. यतायामं गतरसं पूतिपर्युषितञ्च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्. हरे कृष्ण. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तय्यज्ञौ विद्धि राजसं. विधिहीनमषष्ठानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितयज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. श्रद्धया परया सप्तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते.
सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडाया क्रियते तपः परस्योत्सदानार्थं वा तत्तामसमुदारतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातन् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणा यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलयज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सकळ माताजी लाईक म्हणला सुषमा शेणे माताजी भारी चंद पण म्हणलं असं अशी कार्य केन्नाय फोन कमणाव रिक्वेस्ट करता मनोज तुका चंद कोण मळे देवा अशी तू केन्नाय पार्टिसिपेट करता म्हणून तुका रिक्वेस्ट करता वारीजा कामत माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद चंद कोण मळले हरग्रेस विनोदावाणी माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशीच शांती शानबाग माताजी रेग्युलर रिसाइट करणे येता अशी कार्य तुम्ही सेवा देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद सकळाने भारी चंद मिळालं सर आता कडेश अध्याय मोक्ष संन्यास योग मोर्चा इतिहासाची हरग्रेश जय गौरांगे माताजी आणि तांग्या टीम ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्यांचे स्वागत सर. आयची कामदाय एकादशीक आमका 18 अध्याय मिळालं सर. आमगेले 18 अध्याय डिसाइड करतली आजी सगळ्यांचे स्वागत करता 1 to 6 शैला माताजी ऐकपट माताजी 1 to 6 शैला माताजी 7 to 12 गीता नायक माताजी 13 to 18 अन्नपूर्णा पै माताजी 19 to 24 हीरा कामत माताजी 25 to 30 गंगा कुडबा माताजी 31 सहना माताजी 32 स्फूर्ति पै माताजी 33 and 34 वाणी नायक माताजी 35 शिवांश नायक 36 to 38 श्रुति नायक 39 to 42 शोभा नायक 43 to 48 स्मिता नायक माताजी 49 to 53 रेखा नायक रेखा माताजी 54 to 61 अनुपमा नायक माताजी
62 to 69 शेखर करांजे प्रभुजी, तदनंतर श्लोक हा म्हणतो माताजी. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू शैला माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्. त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषोदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः. सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. गीता. गीता माताजी. हरे कृष्णा. गीता. 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 ओके. ವಿಸರಾಜ್ ಮಾತಾಜಿ ತಾನೆ ತಾವಳ ಶಿಲೆ ಅತ್ತ ಶಿಲೆಚಿ मुली ನೆಟ್ವರ್ಕ್ म्हणता. आता अन्नपूर्णा तू सांग मा. 7 to 12. ओके. हरे कृष्ण. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्ततः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. न कृत्वा राजसं त्यागं नैवं त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव तत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुच्छज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहवृथा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. हरे कृष्णा. गीता जॉईन नाही ना मैं. अन्नपूर्णा तू स्टार्ट नाही करी, कंटिन्यू करी. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्त्रा करणं च प्रतिविधम्. विविधाश्च पृथक्खेश्च दैवं सेवात्र पञ्चमम्. शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः. न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः. यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते. हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना. करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह. हरे कृष्णा. सीधा कामत माताजी. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः. प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वृक्षुणुत्यानपि. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययं वीक्षते. अविभक्तं विभक्तेषु
तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवेद कस्मिन् कार्ये सप्तमहेतुकम् अथर्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म संहाकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदन्द्रतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी हरे कृष्ण सहना माताजी सहना माताजी सखी हरे कृष्ण 31 एक श्लोक यया धर्मश्च कार्याच कार्यमेव च अत नहीं अयथा प्रजानति बुद्धि स प्राप्त राजसी ओके हरे कृष्ण स्फूर्ति सांगमा हरे कृष्ण अधर्म इतिहा मैनते तमसावृता सर्वथा विपथां च बुद्धि सा प्रतापसः तामसः पार्थ तमसः तामसी ओके हरे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुना प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदवेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी हरे कृष्ण शिवम मनाजी तो ना निदल ओके हरे कृष्ण सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतवर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव
परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद्यतदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः स्वत्वं प्रकृतिचैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणैः शमो धर्मस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः स परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वत् ज्ञाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोतीति दोदमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो वृत्त्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यजस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुदायितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वं ज्ञात्वा इष्यते तदनन्तरम् सर्वकर्माणपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् हरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोषसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे नित्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यते अभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि शोभितम्
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढतम इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो भ्यसूयति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्व संशयः। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. गीता नायक सांगतावे सांग एಪ್ಪತ್ತು. हरे कृष्णा वय अद्देशते च य इमं धर्मं संवादमावयोः, ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टप्से धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा, रक्तसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह, करिष्ठे वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, संवादमिमम श्रौष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादाच्युवान् एतत् गुह्यमहं परम्, योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। आणि तू सांग जयंतका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. राजन् संसृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम्, केशवार्जुनयो पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः, विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. लायक कोण पुढे जर सांगेल सर मिस्टेक केलेलं गुत्त सर नेक्स्ट टाइम लायक कोण शिकून याची. हरे कृष्णा. शैला माताजी, गीता नायक माताजी, अन्नपूर्णा पै माताजी, हीरा कामत माताजी, गंगा कुडवा माताजी, सहना माताजी, स्फूर्ती माताजी, वाणी नायक माताजी, ಶಿವಾಂಶ್ ನಾಯಕ್ ಏನಿ ಒಡ್ನ
श्रुती नायक माताजी, शोभा नायक माताजी, स्मिता नायक माताजी, रेखा माताजी, अनुपमा माताजी, शेखर करांजे प्रभुजी जय. हरे कृष्णा सगळ्यांकी जय. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणीन आमके अवकाश दिल्लेल्याक बस मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भारी तुगे चंदकोन भारी चंदकोन मेळ्ळेले सर. ಗೆಲ್ಬೋಗ್ ಬಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೋದು ಮಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ जाता. मिस जाल म्हणून तुम्ही दिले तुमकां तिणें ऑपॉर्च्युनिटी दिली सो सगळ्यांनी म्हणलें भारी खुशी जाली माताजी. मस्त तुमकां शिकचीत अशें आसा. अशी तुमी येवन केन्नाय आमकां सपोर्ट करता, केन्नाय तुमगेले अनुग्रह आमकां सकयल माताजी भागवत पुराण कोंकणीचे हे सकयल सेशनाक भागवसूचे एक संतोशा विषय खुशी जाता. निमते आमकां सदां प्रत्येक एकादशीक भगवतगीता म्हणच्या मेळटा. आमकां मस्त खुशी जाता. अशीच केन्नाय येवन सेवा दिवका म्हणून सगळ्यांनी सेवा दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. आयचे पारायण समाप्त करपेच फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. बेगी बेगी सांगता. मस्त वेळ जालेलो आसा. भगवत प्रवाह सेशन्स चालू सकाळां काय करता सोमार, बुधवार, शुक्रार. हा ही बुधवार 9th एप्रिल 8:30 टॉपिक आसा द फायनल ब्लोज ऑफ डेथ. स्पीकर आसाची हिज ग्रेस राधाकृष्ण रसाळणव प्रभुजी. सकाळीं अटेंड करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच शेनवाराचे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत चाल आसा सेशन 7:30 गंटाक. हांवें सकाळीं अटेंड करता. संडे सकाळीचे जपा सेशन आसता. कोणाके महामंत्र लीड करचे आसल्यार जेवो 10 ऑफेन्सेस वाजूचे आसल्यार श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हांकां तुमी नांव देवयता. तशीच नेक्स्ट एकादशी 24th एप्रिल येता गुरुवारा वरतिनी एकादशी. कोणा पार्टिसिपेट करचे आसा तांणी 1 to 6 म्हाका देवयता. 7 to 12 हर ग्रेस विनोदा वाणी माताजी देवयता. तशीच 13 to 18 श्रीमती भारती पै माताजी हांकां नांव देवयता. सेशन आपश फुडें सगळ्यांक वता आसल्या म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे आसा. तुमकां जावपाचे ट्युनार भारी चंद करून म्हण येता 5 मिनिट. सो सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करता. कोण इंट्रस्ट आसा तांणी हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी हांकां नांव देवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच मॅरेज ब्युरोचे कोणाक डिटेल्स जावपा जाल्यार हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी जो हर ग्रेस राधिका बाबा माताजी हांकां नांव देवयता. नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 17th एप्रिल थर्सडे 8:30 गंटाक. थीम आसा श्रीला वृंदावन दास ठाकुरा भजन्स. सगळ्यांनी अटेंड करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट